Kubor nakaslem jong Nongsynshar. Ka Joint Action Committee jong ki Khlieh Nongsynshar snong na ka khat ar snong light kro CNRD block bat ka penusla CNRD block hak jingalam khmat uba Preston Tensong sembut menteri rangba kajela hakar punyau terik arjar arpoi kelawan bani kendu yo menteri rangba kajela ukonrat sangma ban airu na ke jingtho ban Dawa na ke sorkar ban Thaw ya ke South East Khasi Hills District rengkat ke headquarter ha elaka lajlangkot bat elaka lajkro ha ke jingtho na menteri rangba na ke ba ai Khlieh yak sorkar MDA laong ba ka long ke ek ba snokmen ban yo I ya ke jing persang ke sorkar ban wanra yak sensyar kadar ke ba khamba ha ke jela kumju ke jing persang ban wanra yak roi ke par ha ki rukom ba pher karai ke sorkar jela ban ketiu kerdan ya ke Mairang Civil Subdivision kalapen I ya ke jing angnot ke sorkar ban wanra ya ke sensyar kadar khamjan syau pajba nah ke benta ke jing mentoy ubabun balang la ka long ban yo I ke skim sorkar bat ki wei ke jing mentoy ki nongelam gani ke komiti kala pensngau ba ka jinghe ka jaka ka penusla CNRD block kalong sauspa saupra point sau lai square kilometer rangkat chispa san penriu teli kisnong bat ka khat ar snong light kro CNRD block pat kadon arspa san point kndai not square kilometer rangkat kndai pulai teli kisnong lada kengkelum Kajingdon kinong songsnong habaro ar teli ki blok kalatam silak ar po hajar ngon. Ya kajaka na kabenta banbu ya ke district headquarter en sa penyo da ke ilaka lajlengkot bat ilaka lajkro ong kajingtho. Habai kren bet kinong tho kubor hadin ke jingya kendo kinong elam kila ong bau menteri rangba ola kular ban pej benia ya kene ke jing terwa jongki. Nakliang zonga sekretari zonga Joint Action Committee jong Khlieh Nongsynshar zonga Karsnong like CRD block but kapun usla CRD block nilawan kendu ya siam nakabenta banbu ya ka diman sini habide ke Dawa ya ka district Khmai ke bangi kwa banai ke teng ka South East Khasi District hak ba ka headquarter jongga kanlong habo ka area jongga Karsnong like CRD block increment ba kami ke jing Dawa ke jing na government kan sinkhia hak bangila bangyo ke district Khmai kejing terilang angkat perang ba kejing hi ba keteng ada benlong baik South East Khasi District nim persya kita kejing diman district jong kasora rei kejing kwa kejing kalong hi keteng ada benlong South East Khasi District bekai kotar kanlong apa area joka Karsnong like block nama kate kejaka balong teng ya boro area kibade po kebentar wasiti joka East Khasi District kejing jong yak area jong Karsnong like block kalau ke area kablong sentar ya bro hi ngadu ka blok usla ka blok ka Arsnong wat ka blok silaru ketika cekak kablong sentar nak kata daun je juga ke area kapakan ora kepensuk pesannya kali kawan jadi Nongsynshar tak ada kijing kuat ka jaka kalau tikna apa nakaliang ka Dawa Arsnong di kemudian deploy ban ice fast government nawar bantai kena kijing kam cakap office nakaliang siam yung saptiknya anu sebisa punya kai bareng ide benlek nakaliang gome hakane merendom jeni yen sara kanong remba him persya ya kajing ai district jongka sorkar han bai ka bangi ngi kwa tolong ba lada kas sorkar ka penka ya ka district Khmai la kalong ka ai kerteng hakanung kerteng South East Khasi Hills District ne hakanung kerteng tan ba kajing Dawa jongi kalong ba kata ka headquarter kan dai panlong ha ka jaka pedeng kabala bat pensuk lang ya kibreu pada kathan teruslah ada kibreu pada kathan Arsnong kibreu bat han nakithan sora kata ka kajing Dawa de ha ka ni merendom tuni ni khamya kan ni ka sora kan ding terpat ka sora ya sorkar ba kan pe benia ba kajing penkha ya ka district kalong ba ni kwa ba ka headquarter pada ka penkha ka district ka headquarter joka ka de berlong ha kita ka ki berlong pedek pada kajing pe ke jongi ki jaka berlong pedek lang ya borok klem da kwan mentoy tang ya ka disimet nek bayang lang ya borok kata kajing kwa kajing ka berlong justify kalong ba
Kejaka ke bagi pek kalong hak kiri area jong ke mau jerong like kro like kot di kejaka di kalong pedeng ya bro. Namarkan pensuk ekibri ku jong ni. Kata kadai ka kajing ka kamerundom ke bang ni ai. Bat lada ke surkar kamla bonwanra ya ka headquarter ka kejaka ke kalong pedeng ni tra ya ka distrik kamai. Ni kwa bangin kena hak di distrik ke paling diskusi. Kata kalong kajing Dawa nak lain jong di